Shibenta ban kershan pisa ya kaya long Scanvi school ya long. Nakaliang ador bars nong ya long menta kasi palay kala pelong de kafin ke barsingi ke belastang nadu menta sautring bat kesantring uno pra pesan hamadan kse sele. Ya kani kafin lawan ban play ya ka da ukong san MLA ke tujuh wai constituency ma wailan miki shela ubere menteri katanan ke kuat kakya bat ke kam ile kai sport jong ko sarkar jela ne lor ha ka jingdon lang ki nong sha khat sngopha ki nong yalam shnong ki khana school bat ki wei dia shushu la pensngo do wahe shnong ma ar power ba ka school menta kala kinjo sha ka sapo snam ha ka jing shakri ya ka jing nang jing start apo ka shnong yalong ula pente bru ba ka company do bilan jong ka max cement green Valley Industry Limited kala kular banyara pisa nakabenta pan siw ya katulap ginoy kay san hajar shibnay kabakat syakan rupo hajar haka shisnam habay jingkran nakalyang menteri mawailan miki shila ulay kublay kerpang ya kadobar shnang kablala ban pelong ya kanika fin banyara penmi pisa ya katika school kabadan hapo ka shnang ulapen ngawru syapang di kampen roy kibla wanra hapo ka shnang ya kaba uladep kulan bat kila urlong da kaba ainuksa ya ka surak kabla wanra ikajingkala menta uloong kidang dan sakiwede kikam kibadei ban pendam ha kini kisngi banwan da kaba kentu kum kinong shong shnang banlong kibayaisha banyo pendam ya kijing don kamparo. To ini por sa chisen ngam gadak wo wai penem burom ya kini ka yaw fet ko da penman da ka dor bar chnong yelong yong negasngi yong gasoterik yong upanai Desember yong snem arjar arpausan ngaye nya da kit bok kit riang wa e kini ka yaw fet man go ko yo nong yo ni man gadai ka thet pat kham tam upan man go pen keit pen kasar ya kinong wan patki wa yoluti walang ba kani ka yaw fet uye u pendap penkot ya kijing emkam ya kijing mut kijing temu go bha yang kodor bar chno ngodo biang dang emkam cho chibun dang emkam tang hanre ngayo chibun dakala nei tu iporo menchua bat unang yai krek langi waga chnong yo tho lat tho luti ko mon udang ye cho cho u pen met pen bha ya kani ka school kwa uyo wa ki khon ro ki man ga lawe yong ga chnong yelong uyo ki ya jing nang jing start ko bha na go bhatan ko na ga ni ga chnong umi kita ki wo ra burom ya ga chnong ga thau wa ya ka district ya ga state hi boro ko bi bad mem kut dukat hite jan yo bai phi ladong phi ha ga sen right ne mo ka dorbar hol yong ga sen right ka tu de dep e biang mo ini wedep sa chiphaulak ne bentaw pendep ngangai skem jan honus nem modawan dajan dep da dep hi haka balang le da kular wo e jingerap o pendep ki ya ka tuka em ga building go pan di bentaw penchna upen miet bat kamu penti balang ba ni rensa na khat arterik dawan wanga wo deputy cm umasnya balang dhar dawan ni nei bentaw ki officer wo wan survey nei benta yong aitnar kawa upun chna pen miet noi kamoman gi vitu wan ki aitnar haga kharar terik wan ni yo stang upun chna igate bat sevi kawi go khmat tam go yo ho han em ga civil pun hajan ni yong phi le mto go suk ye phi ulai pi chaite kham tam ha jing to we li inject khon ulai li ha jing to wa ki ki kan thai go armet untuk gosuk ulai pi chaiti le ne chiki sub center gudang jengai nei te daw nei liang yong nga da dep sanction na ya ka wi ga sub center hayalong ko da dep ya sign agreement wa he chnong wa ka health department ko mestep man ga wi pi ki man bei mem kam de live jengai ha chnong la jong u yo pi ulai inject khon le ne ulai li kat wem gi jing em kam he jing to wa ga chat ker khia u yo ya ka jing rap he ju ipor le mi kalat yo kam yo jam ke yo ki yo khan dewa wan ki office support ko chnong ka thau yang pi tho la do wa ka man to dukat ke development henry ki vgr le yo jing man toy ka chnong yelong badang perchang le tho la wo pun ku ya ka tourism kamu man kat ni
la ka jing baha jing miet yong ni gisurok janda yopi ka jing wan yong gitoris kamu ong gide wani bon le em ka jing mentoy wa ka jing yo nong ka jing do nong ka jing yo nong bi atu ku ka kamai ka kaji ka jing do nong an yong giman be ka tu hapat da bi gi kon bi de miet ne bha da miet surok ta speed ka bru ya kari hapat bha bi de miet ne bha man da bon ka kari wa ya la chini dio modaman borwer bur dan itu daw kamu ngeni hab ni ya pat benia wa hoi wan em ka wan ka jing jia ko snyausi em kat tu kat ni ki sai that ki udah kerpat ki tele ko da em hi kamu man kat te ko daw sanction mesti man gawi em gawi ka footpath le ko lai cha ka thau sai that lama kalam ko mo bha gi dong ki tele da em hi ki haka muk ka sanction ko daw pelaj mesti man gawi bat kam te